आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाव पाजरी अहानबदा मरुइबा पाव मुख्यमंत्री नोथोमन बिरेन हाइरी लेन यावबा अकनबा नोंले नुसिता युम कै अमांगाता नंख्रब इमुंगसिंगदा जिंगा येंथोकपा हौरे मणिपुर थोकिबा अकनबा नोंले नुसित अदो नेशनल डिजास्टर नि लाउथोकपियो हाइना एमपीसीसी ना प्रधानमंत्री दा अइबा सेरोल थाखरे पाउमी अमगे युमदा खुलाई पाइबेसना केहलमगी थावोंग आमजु अमसु एडिटर्स गिल मणिपुरना कन्ना यानिंगदबा फोंदोखरे राज्य अस्ते थोकिबा इरांग न मरम ओइदना लांजेनरिबा नहासिंगिदमक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंगसी हौदोखरे अमसुंग दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट न नुमित कुनमाथोइनी की इंटरिम बेल पीखरे हौखिबा नोमाइजिंग निमित्ते सुखिबा लेन यावबा अकनबा नोंले नुसिता युम कै अमांगाता नंख्रब इमुंगसिंगदा जिंगा येंथोकपा हौरे हाइना मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी सोशल मीडिया थागलकपा पोस्ट अमदा श्री बिरेन हाइ डीसी सिंगी खुथांगदा जिंगा सिंग अदु येंथोकपा हौखिबनी लेन यावबा नोंले नुसित अदुदा युम कै अमांगाता नंख्रब इमुंग खुदिमक सरकारी तेंबांग असि यहोन्नबा होनरी निंगसिंगबा याय थासी मंगागे नुंथिलदा सुखिबा लेन यावबा अकनबा नोंग अदुदा राज्य असि मफम क्यादा लेरिबा युम कै अमदि मही मरोंग कया अमांगाता थोखिबदि मदुगिदमक सरकारना मतेंग पीगनी हाइना लाउथोलबा मतुंग हकथेंगना सोलबा इमुंगसिंगना मरी लेनबा एसडीओ की खुथांगदा खंगलकनबा हुकुम अमा थोखिबनी इम्फाल वेस्ट अमसुंग थौबाल जिल्लागी ओइना ngasi नुंथिल पुंग मरी मखाइ फावबदा चे चांग थाजिलकनबा खंगनखिबनी अमरोमदा एमएलए खरा अमदि तोंगान तोंगान बलुपसिंगना मतेंग पामगी थबकसु चथरी मणिपुर थोखिबा अकनबा नोंले नुसित अदु नेशनल डिजास्टर ने हना लाउथोकपियो हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा अइबा सेरोल थाखरे नोमाइजिंग निमित्ते थोखिबा नोंले नुसित अमांग अता थोगनख्रबा इम्फाल वे जिल्लागी नौरिया पाखंगलपा केंद्र की मनुंग सन लेबा युम सिंग असि एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रन रुसिंगबा कांगबु अमने यंगसिनखी खोंसेट अदुदा श्री मेघचंद्रन हाइ नोंले नुसित अदुना मरम ओइना सोगलबसिंग असिगिदमक राज्य सरकारना थबक थरुम कया लौखटली मागना हाइ लाइबक थिबा थौदो असिगिदमक राज्य सरकारना स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंडगी लुपा कोटी 3 लाख मफुद्रा काइथोक्रे अदुबु हाइरबा सेनफम असिनदी अमांगाता असि कोखटपा ngamloi एमपीसीसी की माइकिदेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंगसी थाखिबा अइबा चिरोल अदुदा मौसाना थोगन अमांगाता असिता अवाबा नंगलबगी सिंगिदमक केंद्र सरकार दगी रिलीफ की सेनफम ओने लुपा कोटी चनी अथुबा मतमदा काइथोकपियु अमदी नेशनल डिजास्टर ने हाइना लाउथोकपिगदेबनि हाइना खंगनख्रे हाइरी श्री नरेंद्र मोदी जी दा होना ngasi चिठी में इरे अदुगा इंटरवेंशन तौबिननबा मणिपुर की स्टेट की डिजास्टर से नेशनल डिजास्टर ओइना लाउथोकपियु सेंट्रल गवर्नमेंट की अहेनबा फंड थादबिदुना मणिपुर की प्रजा सिंह न वारिबा लौमी सिंगमी सिंह फार्मर सिंह लाइफ स्टॉक फार्मर सिंह युम कई मांगख्रबा लैबा लैफम लैत्रबा मयाम सिंह स्टेट गवर्नमेंट की अपिक फंडसिनती ओइबा यारोय अदुना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कोई मणिपुर की सु प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस की सु प्राइम मिनिस्टर ने बीजेपी की सु प्राइम मिनिस्टर ने कोई इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने भारत की संविधान की मखादा अदुना मरम ओरकांदा इखोइना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अटेंशन ड्रॉ तौजरी अदुगा स्टेट गवर्नमेंट सु आई अपील तौजरी हंदक ले न्याबु नंगले नुसित अदुना लौमी सिंगदा साउना अमांगाता थोले मसेगिदमक सरकारना रिल मेटेरियल सिंग पीबा मतमदा राजनीति की खुद यहन बिगुन हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमिना हाइरी लुप असना थोपा चेरोल अमदा हाइ अवाबा नंगलबा लौमी सिंगदा सरकारना अथुब मतमदा तेंबांग पोलम सिंग राजनीति की खुद थिंजिनदना फंगफम थोपा सिंगदा फंगनबियु चेरोल असना मखाताना हाइ सरकार ने पीगदौरिबा तेंबांग पोलम खुदिमक जिला खुदिमक की डीसी एमदी एसडीओ की खुथांगना योहनबिनबा अपील तौरकली हौखिबा नोमाइजिंग निमित्ते सिटखिबा अकनबा नोंले नुसित अदुना थौबाल जिला की इको पार्क की अकोइबदा लेबा लौपरी कुंथ्रारोमदा थाबा अंगन फौमांग ताहनख्रे थौबाल निंगोबा अमसुंग संगनाव तोंबदगी लौमिसिंगना इको पार्क अमसुंग कंफाल ताइनेबा मफमदा चारोना लौपरी कुंथ्रारोम की लौमी तौफम सिंगदा फौ सातपा यावरे खरना सातकदबी लंगचाक लाकपा यावरबनी अदुबु हारिबा फौसिंग असि पाक्तकनना लेना फुथखिबदगी फौसिंग असि लौबा याद्रे हिरमसि मतान एखोगे थौबाल पाउमी सोइबम बिनोइगा अखनना उनबा अमदा लौमी अमन हाइ लकोन असिदा माक मसागे लौपरी अहुम अंगन फौ थाबनी अदुबु नोंले नुसित अदुना फौ अमते लौबा याद्रे
Sarkarna awa ana taraba singi tengbang piriba sida lamdam asomgi amang ata nanglaba lawmi singdasu piba yaba tengbang pibiyu. High Court of Manipur Judge Eguneswar ki yumda house guard oiba IRB jawan ama masa mathanta nomina kapsin jaduna lekhidre hairi thogdok adunga si ayo pung mapan mu tarak paduaida IRB jawan aduna mathau torbe berekta thokhibani lekhidre miyo edo Imphal jila gi hawbam marak kaisam lekai degin hairi asiba haksang adu Jenims ki mokta thamkhre thogdok utki matang thijinaba case ama lakhotkhre. Imphal jila ki manung chanwa puruk chobi laifam len mana ki kongba turel torbanda nupi amagi asiba haksang ama leiram le hairi Irilbo police station kangbu laktun asiba haksang adu lakhotuna Jenims ki mokta thamkhre thogdok asiga mari lenna case ama lakhotkhre. Paugi marak thatna atenba break ama NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine laying bagi khudong chaba vizari state asida ahan ba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdoknaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJOY card paiba amasung government employee singisu laying bada khudong chaba vizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi laying da chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal dagini All Manipur Working Journalists Union Amjugi RTI Selgi member amasung Imphal Times ki pawmi amagi mayum dangrang numidang kulai paibesina kehlamagi thawangbu amju amati editors Guild Manipur EGM na kana yanin phongdokli Lup ani asina punna thokpa cherol man hai Imphal Times pawche da phongkiba paw amaga mari leinana pawmi asida kehlamagi thawang asi haksinna lawi loinana thawdu odagi matang ngasi Manipur Press Club ta lup ani asi apunba mifam ama phamduna warep kya lawki hairi warep sing adugi manungda pawmi singbo masin menab honabagi thawang yaning haibene singba yauri sarkar gi mari leine basing ain gi oiba batik chaba thabak lakhot kadabani numit mangani phawgi manungda thabak lakhot laktrabadi amju amadi EGM na akan khongjang changsin gani hairi Raja se thoki irang na maram odana lanjen na riba na singidam skill training program amanga si hawdokre Manipur Sarkar gi tourism haksel amasung youth affairs and sports bibang na sinduna konung mamang de leba Manipur State Film Development Society gi auditorium da pangtubo tharamaduda youth course level 1 certificate program so doki tharamaduda jiribam jila gi manung chanba boro bekrada saba primary health center amasu video conferencing kuthang da ngasi dagi mathok tobo hon ki Supreme Court Assembly Committee on Relief and Rehabilitation in Manipur ki chairperson Justice Gita Mittal na tharom adi athoiba mithungnen oiki mahak na hai ngasi hawdoliba training program yauna pakhat liba thorang sing asi tongan hiram da khang hairaba experts singa kumna tanarba matung da pakhat pani masina horok liba na singa thabak piba da natana sana khonabada miyeng thamaga loinen haksang phana lehenaba pandam thamli Gita Mittal na hai We sympathize completely with the people who've lost their lives, their family members who must not have even recouped from what they have suffered, as well as the 60,000 displaced persons, almost 3,000 to 4,000 families who are living in the relief camps. We empathize with every citizen of Manipur. We hope we are able to understand the hardships and the trauma which each one of you have faced and are going through, and which will take a long time to come out of. While we undertake the task of relief and rehabilitation, we have associated with us experts in every field, including health, including areas of relief and rehabilitation, including, as was pointed out, Orgo, who is an expert in data collection and analysis. भारत के अनौब आइन अहुम भारतीय न्याय संहिता लिसिंग निकोलुम दोय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लिसिंग निकोलुम दे अमसुंग भारतीय सक्स्य अधिनियम लिसिंग निकोलुम देगी मतंग नंगसी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा खनने नबी थरोमा पांगथोखरे यूनिवर्सिटी असि के कोर्ट हॉल दा पांगथोप थरोमदु यूनिवर्सिटी असि के लॉ डिपार्टमेंट ना सिंधुना पांगथोपनी थरोमदु सरुक यारोदना मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नौरिम लोकेंद्रन हाई British na palingi matamda laibak asta ain kaya semlomki madugi manungda Indian Penal Code, Indian Evidence Act amasung CRPC yauri adubo ain sing adu matung ina semdok taba yadaban anob ain ahum asi semduna sangchata pass tawkhibani hairiba ain ahum asi July thadigi sana bahuragani masina lengak sasan gi lamda ahong porokani haibagi thajaba lei Mutua Bahadur iba
Well Metal Crafts in Manipur Manipurda Kolik haiba larik amang asi Lamphel da leb Handloom and Textiles Directorate Phongkre larik asi Manipur gi ariba matamdagi lairakpa kolik makhal sing maramda ibani Handloom and Textiles Director ke lamli kamaina larik adu phongladon hai lohong khongdong amadi laitin gi thorom singda sijinaba senga asi jaitek longnu darka leba se changsing thakre magna hai Ariba coalition the Hakliba Mayek sing as a Raja Asiki Pisabe singna Pisabe the Haktuna Hablabadi Pazaba Makalgi people talk Patanatan I could Ariba Mayek sing Yokatuna Tambangam Gani. Nasi bel metal sina achauba handicraft hotanatana helumudesu achauba kanaba amadi phangani haibasi larik sidgi ai asamal ai dideli jai ador ngasi ekoina specially cluster singi jaga da lairiba ko textile designer sing su ngasi si baton tawri basi kai dro haibu ngasi puthoiba larik sida yawriba mayek sing si isa cluster da masi handicraft ki poldi ki bel metal yawriba mayek sing se pi oina onthro kanadi masi handicraft ki masak su pi su ani bakse sa manana pong manana masi popular se laku yagani haibage pandamduda designer sing su ngasi baton tawbani Thoromadu the Handloom and Textiles ki Joint Director Iziten Singh amade masak na mimiwe kya saru yaki Mangsa tabam subita de bhimna resource center ko center amanga se kaisam thong elangmole kai dang dokre center asida nupi basa sing hostel coaching center clinic mini hospital amasung tongan melalon itiki mapam sing punna sengotuna miamda ahongba mamalda kana basing pina honari Kamjong Jila ke District Health Society na All Tangkol Medicals Association na kusam na duna numininik oiba free surgical camp mga sidagi Kamjong Community Health Center da haukre. Jila sige District Administration gi tengbangalonin na pangtokpa camp sida nga si miyoy marina major surgery aduga miyoy nipum nga na minor surgery tang nabagi damo register tawki haidi. Senapati Jila da Pauthabagi Festival pauki nga si haudokre. Festival si Manipur Sarkar ki Tourism Department ki makada Purul Youth and Students Organization Tourism Sakoni Pandam na Sinbani Festival sida Mau Council Paumai Naga Union Jelarong Union Senapati amadi Jila asiki tongan pamdagi lakpa na sing saru yaki Festival asiki sorok amo oina wrestling competition jo pangthoki Raja Thaki nipum do suba athletics championship singani kunmiri ngasidi Khumar Lampak Indoor Stadium da hokre Athletics Association of Manipur Sinba Championship asi tha asiki tarani thoi phabu sathagani Haudopuki Tharomda National Sports Academy Principal Ranbir, National Sports University Registrar L. Devamani, GM Public School Paurabagi Principal Wahangmam Zen Mizemite Amasung Athletics Association Manipur Hana General Secretary G. Manoranjan Sharma Saruyaki. Akashbani Imphal dagi pau tabiri. Delhi ki Mukhyamantri Arvind Kejriwal ngasi Supreme Court nimit kun mathoni interim bail pikre. Delhi liquor policy scam ngamari lenena money laundering case amada sene hebe maralda Aam Aadmi Party lusing ba se jail da lai rakhibani Taranipan suba Lok Sabha Mekhal ri vote khomda saru yan bina ba Arvind Kejriwal interim bail bina ba Supreme Court haije khibani Justice Sanjeev Khanna amso Dipankar Datta ke bench ta case adu matangda kumna khanaraba matungda interim bail khibani Amarom the Supreme Court hukum adu Aam Aadmi Party na thagarpa phongdorakli dolasi lusingba Gopal Rai na hai Bharat ke Sangvidhan bu thajaba singda Supreme Court hukum asina anuba mangla nama pire hukum asina achumbana maipakle haibadu takle Med Department na hairi Manipur yawn awang nupu Bharat ke tongan rajya singi akangna mafam khara da nong tagani mapungoi na Arunachal Pradesh Meghalaya Nagaland Assam Mizoram amasung Tripurani Rajya sing asida makatan lagliba numit kharani asida akak araw yawna paksana nong taraba yai hairi Haujik aroibada maruoyo pau amuk hana Mukhyamantri Nongthoman Biren hairi len yaw akanba nonglei nusita yung kay amangata nang khraba imung singda jinga yenthokpa haure Manipur da thokib akanba nonglei nusit adu National Disaster ni lauthokpu haina MPCC na Pradhan Mantri da aiba serol thakre Paumi amga yumda khulai paibesna kehelmagi thawong amju amasung Editors Guild Manipurna kanna yaningdeba phongdokre Rajastha thokib irang na maram oiduna Lanjinariba naha singidama skill training program ama ngasi haudokre amasung Delhi ki Mukhyamantri Arvind Kejriwal Supreme Court nimit kunma thoini gi interim bail pikre pauloi jare